Ndagusuhuje ukurikira amakuru kuri News Flash Rwanda. Uyu ni umwanya makuru nanone agezweho aza kugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Abasaga miliyoni 6 bamaze guta ingo zabo bahunga imirwano ihora mu majyaruguru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage babarirwa mu bihumbi n'ibihumbi bamaze guteshwa ingo zabo bakitsindagira mu mabanga y'imisozi mu ntara ya Ituri iherereye mu majyaruguru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi Uburusiya bwashinje Uburayi kugambirira guteza inzara muri Afrika. Uburusiya bwasabye abayobozi ba Afrika kwamagana Amerika bushinja kugambira kwicisha inzara uyu mugabane binyuze mu bihano bishingiye ku ntambara yo muri Ukraine. Naho Uburusiya bwafatiye ibihano Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza n'abandi ba minisitiri be benshi byo kutinjira muri iki gihugu. Ayo niyo makuru tugiye guhubakiraho. Mwese ndabasaba kubana nanjye muri aya makuru ya none. Mbabwira kandi ko niba mutarakora subscribe mwabikora kandi mukakora na share cyo kimwe n'umugakanda like kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. N'ayandi ntababwiye mu kanya gato ndaje tuyarambure. Reka mbahe ikaze nanone ku buryo burambuye. Ni amakuru mwateguriye kandi mugiye kugezwaho nanjye Elia Anthony. Uburusiya bwashinje Uburayi kugambirira guteza inzara muri Afrika. Uburusiya bwasabye abayobozi ba Afrika kwamagana Uburayi na Amerika bubushinja kugambira kwicisha inzara uyu mugabane binyuze mu bihano bishingiye ku ntambara yo muri Ukraine. Ni ubutumwa bwatanzwe na Senateri Andrei Kilemov, Vice Perezida wa Komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga muri Federation Council ifatwa nka Sena. Yari mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa gatanu. Kilemov w'imyaka 68 uri mu nteko ishinga amategeko kuva mu 1999 avuze ko amakimbirane yo muri Ukraine adakwiye gufatwa hari hagati y'Uburusiya na Ukraine cyangwa hagati y'abaturage b'ibihugu byombi. Yagize ati aya ni amakimbirane ari hagati y'uburengerazuba bw'isi bwayatangije ndetse n'Uburusiya, ahubwo ari kwifashisha ubutaka bwa Ukraine. Uburusiya bwatangije intambara kuri Ukraine kuwa 24 Gashyantare nyuma y'igihe kirekire ngo icyo gihugu ari isibaniro ry'ibikorwa byo kurwanya Uburusiya bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kilemov yavuze ko Volodymyr Zelensky ariwe wazambije umubano w'Uburusiya aharugari ibikorwa by'abagenderera ku mahame y'aba Nazi. Muri Gashyantare 2022 mu nama ya Munich yiga ku mutekano ngo yateye ubwoba Uburusiya ko Ukraine yiteguye sesa amasezerano yose ayibuza kugira misile za kirimbuzi. Byongeye ngo Uburusiya bwari bufite amakuru ko muri Ukraine hari laboratoire zirimo gutunganyirizwamo ibinyabutabire kandi zigenzurwa na Amerika. Muri icyo gihe ngo Ukraine yari ikomeje gushaka ko yinjira mu ihuro ry'umutekano rya Amerika n'abanyaburayi NATO. Ibyo bikorwa ngo ntibyari bibangamiye Uburusiya gusa, ahubwo byari binateye inkeke ku isi yose. Uburusiya ngo bwari bufite ububasha bwo kwirwanaho n'uburenganzira bwo gukoresha imbaraga za kirimbuzi cyangwa se nucleaire. Gusa ngo ntibwakoresha izo ngufu uretse Amerika yazikoresheje ku mujyi ya Hiroshima na Nagasaki mu Yapani. Kilemov yakomeje ati ndagira ngo mbibutse ko 95% y'ubushobozi bwa nucleaire ku isi bufitwe n'ibihugu bibiri. Ibyo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya. Mu bijyanye na za misile nabyo nuko dufite misile zifite ikoranabuhanga rya hypersonic rikoreshwa. Abanyamerika ntaryo bafite ku buryo badashobora kujya mu ntambara n'Uburusiya. Niyo mpamvu Amerika irimo gukoresha amayero kohereza intwaro muri Ukraine. Intambara yo muri Ukraine ikomeje guteza ibibazo by'ibiribwa hirya no hino ku isi, cyane cyane nk'ingano, inyongera musaruro n'ibindi byavaga mu Burusiya na Ukraine byahenze ku isoko. Uburayi na Amerika ngo byafunze inzira zatumaga bigera muri Afrika bikoresheje uburyo bubiri. Ku ruhande rumwe Uburusiya bwakomanyirije amato n'indi mizigo ivuye mu Burusiya ku byambu byabwo n'izindi nzira. Kilemov yakomeje ati nta kibazo kiri mu bagenzi mu Bushinwa kuko hano dufite umupaka wenda kureshya na kilometero ibihumbi bigera kuri 3. Ubumwe bw'Uburayi ngo bwafunze ziriya nzira kubera ko bwakomeje imyumvire ya gikorone. Mu gihe ngo ibiribwa byanyuzwa ku mupaka w'Iburasirazuba mu Burusiya ngo byazagera muri Afrika, ibiciro byabyo nta wabyigondera hano muri Afrika.
Mu yandi makuru arimo kuvugwa hirya no hino ku isi, Uburusiya bwafatiye ibihano minisitiri w'intebe w'Ubwongereza n'abandi ba minisitiri be benshi byo kutinjira muri iki gihugu. Uburusiya bwafatiye ibihano minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson n'abandi ba minisitiri be benshi byo kutinjira muri iki gihugu inyuma y'ibyemezo igihugu cyabo cyafashe bigamije gushyira Uburusiya mu kato bitewe n'intambara burimo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza Liz Truss, minisitiri w'ingabo Ben n'abandi banyapolitiki 10 biganjemo abagize guverinoma nabo ntibemereye kwinjira muri iki gihugu cy'Uburusiya. Itangazo Uburusiya bwasohoye bwavuze ko Boris Johnson atemerewe kwinjira mu Burusiya kubera ko ibyemezo igihugu cy'Ubwongereza cyashyizeho kibihuriyeho na Amerika, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'abandi bafatanyije. Yakomeje avuga ko ibi byemezo birimo kubangamira ubukungu bw'Uburusiya. Itangazo kandi ry'Uburusiya ririho urutonde rw'abayobozi 13 barimo n'uwahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Theresa May, kandi rivuga ko bishobora kwiyongera mu gihe kiri imbere. Iri tangazo rivuga kandi ko ubuyobozi bw'Ubwongereza bukomeje ku bushake gutiza umurindi ubutegetsi bwa Ukraine bubuha intwaro no guhuza ibikorwa nk'ibi muri NATO. BBC dukesha iyi nkuru ivuga ko Uburayi na Amerika byafatiye ibihano Uburusiya n'abayobozi babwo barimo Perezida Vladimir Putin n'umuryango we ndetse n'ibigo bikomoka muri iki gihugu bifatanye isano ya hafi n'ubutegetsi. Reka tuve muri Ukraine ndetse no mu Burayi muri rusange, aya makuru tuyanzurire mu burengerazuba bw'u Rwanda, ni mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abasaga miliyoni 6 bamaze guta ingo zabo bahunga imirwano ihora mu majyaruguru y'icyo gihugu. Abaturage babarirwa mu bihumbi n'ibihumbi bamaze guteshwa ingo zabo bakitsindagira mu mabanga y'imisozi mu ntara ya Ituri iherereye mu majyaruguru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munsi muri iyo misozi niho bagiye gushakira ubuhungiro n'ubwihisho bw'ibisasu n'ibibunda bya rutura bidahagarara guturikira muri ako karere. Aba babayeho mu kajagari gakabije kadakwiriye ikiremwa muntu kandi ntibafatwa nk'impunzi kuko bahora mu buvumo bihishe. Imbaga y'abanyekongo yahungiye muri iyo misozi irimo n'abana bato bahora bareba amahano abakorerwa imbere ku myaka yabo mike cyane, dore ko bamwe muri bo baburanye n'imiryango yabo kubera izo ntambara z'urudaca muri icyo gihugu. Mu baba muri iyo nkambi iri mu ibanga ry'umusozi harimo umwana muto w'umuhungu w'imyaka 14 gusa y'amavuko wayigezemo wenyine ahunze igitero. Aganira na BBC dukesha iyi nkuru yavuze ko igitero cyaje ubwo yarimo akina n'abandi bana bakwira imishwaro, ubwo niko guhita atana n'ababyeyi be kugeza na n'ubu ngo ntazi iyo baherereye. Yagize ati igitero gitangiye twarirutse mu nge na mugenzi wanjye ariko we ntiyashobora kubasiga, hanyuma baramufata baramwivugana ndetse kandi mu buryo bwa bunyamaswa. Ati nkibibona nakomeje kwiruka cyane kugera ngeze aha mubona nihishe kugeza na n'ubu. Yakomeje avuga kandi ko muri icyo gitero hishwe abantu basaga 12 barimo abana 6. Onivuga ko abantu bagera kuri miliyoni 6 bateshejwe ingo zabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwo mubare niwo munini w'abantu bamaze guteshwa ingo zabo ku isi, kimwe no muri Afghanistan, Yemen, Syria ndetse na Ukraine. Benshi muri abo bateshejwe ingo zabo bari mu ntara zo mu majyaruguru ya Kivu y'Epfo, Kivu ya ruguru ndetse na Ituri. Umutekano muke uvugwa mu karere ukongezwa hanini n'amakimbirane ashingiye ku moko, ibibazo bya politike no kurwanira ubutunzi burimo amabuye y'agaciro aba muri ako gace. Mu kwezi gushize ni ukuvuga kwa gatatu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano umucuruzi wa zahabu Aregote n'ibigo bakorana kubera gushinjwa gukura amabuye y'agaciro muri Kongo biciye mu nzira zitaboneye, kandi ko ari byo bikomeza gukurura umutekano muke muri ako karere. Ibyo byose nivugwa ariko bitarafatirwa umuti urambye ngo intambara muri Kongo zihoshe yewe zinarangire burundu. Mu nzira yo kugerageza kurangiza iyo ntambara, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi hashize umwaka ashize intara Kivu ya ruguru na Ituri mu bihe bidasanzwe, aho hasigara hakora ubutegetsi bwa gisirikare gusa. Ariko izo ngingo nta kinini zafashije mu kurangiza ibibazo cy'umutekano muke muri ako karere. Muri iyi minsi ya vuba ibitero
byongeye gukara bituma abantu bongera gusubira guta ingo zabo. Hishwe abantu basanzwe, abasirikare ba leta n'abandi 9 mu ngabo za ONU zishinzwe kugarura amahoro muri icyo gihugu cya Kongo. Ni nuko tuyanzuye bashirema mwese twabanye kuva ku isegonda rya mbere kugeza kuri ringiri rya nyuma. Gusa mbabwira kandi ko amakuru kuri News Flash Rwanda yo ni buri munsi nk'ibisanzwe. Gusa icyo nakwibutsa nuko niba utarakora subscribe ni byiza ko wayikora aka kanya ugakanda like, icyo kimwe ukanasangiza inshuti n'abavandimwe, ugaterana commentaire kubyo tuba twakugejejeho kugira ngo turusheho gukora ibibanogeye. Mbashimire mwese, mbabwira ngo muhahe muronke, Imana ibarinde. Amakuru nakagaruka. Nitwa Elia Anthony, ndabashimiye.